tafandring aja lalu tafandring ko na halala nasawa magay to melo maki wija kisengero maki wija nabita narampe takhayyaru min nutafikum fainal irkada saso. Ibu yang di belakang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahillazi khalaqa kulla syai'in zawjaini wa khalaqa minha zawjaha wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang sempat hadir menyaksikan antara pesta pernikahan adik kita Cica Salwa mendapatkan jodohnya Ardianto. Kani magakwange rilanaro kaderewet tudang cek di manibawa yelau pudufure boti matu siang lampir rengi si bupur pakai jusero nakuburu papa sarang salah sewana ya dua insyaallah amin. Bapak dan Ibu idi tongkai wijata perwani nana lebih panariku makun raing papasana nabita izaja aku mantar dauna dinahu ko angkal latu kiwi wijata tardauna dinahu tapoji agamana pas sempajangi pada sampajana Ardianto kuwita Ardianto dina kana tatangi sampajan 5 wattu kona vego ini ibu dan bapak memang nasabah idi selenge walaupun hidup 1000 tahun kalau tidak sembahyang tidak ada gunanya. Mau magai gano warang perata sogita utandrina bangkata aku deta sembahyang tidak ada gunanya, itu dunia saja. Ya modal kami nama kanja itiwi sori mondin pula tala dega galengnya sangadina sampajang. Ya tonaro na patu-patu kana bita ya kongkan latuki wijata jangan harta pangkat dan kedudukan malada ya katai agamana bupa nomor sedi ya nasabak magai makasih yang kali ku makadate pas sampajang lada pagamalada manitu nayanu iya itu majalah deh yang kali ku makadate pak botong lada manitu nayanu dega sampajana. Inilah hadir silang jemaah. Jadi susurta Ardianto yang ngarangi susureng tanya tuh makadaya rubawan nandre makundre napakewi yang dinamakan tanggung jawab tanya tuh susureng makadaya magi pokona sinina decena jajana ya tuh Cica idi mana na tanggungi susureng risesena sampajana kudina sampajan tanggung jawab ta arrijalu qawwamuna 'alan nisa euronewe pemimpin lo terima kundre idi tuh pemimpin susureng. Jadilah pemimpi yang jujur, jadilah pemimpi yang baik. Artinya semua kebaikannya kita yang tanggung semua. Bahkan makanan apa? Ina rumah kadewe mapamula capa aja na Cica latu capa gemana idi mana na tanggungi. Tadi ngarangi sesurang Ardianto baja sengadi tala amma di beneta loka kurak tu kampung na tahu ko ka kampo tonroy. Iya. Jadi ajalah lu tawaku beneta nasabak magai itu makun rela macuri kasih yang penting tanggung jawatan elau. Jadi baca sangadi tala amma di beneta lo kampung atawe na de nang kata rengi balancai maresai na karena mage yam itu na cueri ki nasaba idi tanggung jawab kiwi nasaba purani ikawinge na tawe ya to kupurani ikawinge na tema pamula ni capa aja latu capa gama idi mana na tanggungi idi mana na tanggungi. Jadi 100% Pak Ardianto ya ini mana natanggungnya mapamula capa aja letu capa gema itulah ya itu yang pertama. Yang kedua baja sengadi Ardianto aja lalu tamaseke kubene tanah Pak katong tutu burane masike lada kubenena burane agero BTR BTR batu rekeng jadi itu kami matu burane BRI BRI burane reken Indonesia angkani kasih Cica macina lada mandre pisangnya jono de muna anak kaya lengi dwi aga nafau Cica ka Ardianto macina lada nak kasih mandre pisangnya jo ya to si Ardianto aja nanti rampe pisangnya jo tama pisangku demi ga ijo na iya bau inilah diri senanja mah
Tenyi itu bawang pisang hijau Andre, mega tulangnya sesureng. Iya, namanya tanggung jawab Pak. Beda nih Bu Pak, beda nih maka kuali si bari ulu waktu naboti taweng. Iya to matuewe aga na po. Malamalada nih mbok boti ko maka kueng ikong. Idi riolo, ya ko fura ni pamana mendre ni bola. Ya rumah pakai boti mopi, bendre ni bola ibataruki jolo mitay bempewe. Ya yasa bempe, ko de guys na idi tu tareweng. Ya yasa ngonrom per ya ko de guys na idi tu magasana ini tuh kewajiban tuh magasana pendre bola berat iya jadi biasa memang orwane biasa maceku katamunan dena nasu benena dena palawe aga iya angkane tamunan pamana Ardianto ya anggota Ardianto kah na si pokoknya si Jani lebih monro dega gawe pala mesu ya ro kasi cica ma palawe mato ya tapi kurede sina tambah isi iya tilimoni mo kacewe ya di Ardianto tilima mengharap tuh nih maje kaca bati moni iya digagam mesu sisa na madde ita muewe digagawe malam mesu madde na ceri na benen bene aga saya ya mitu nuhu bene ko haya lor ko mutung kaki kong katamo pagwe tapa makare cica ka anto kamu aga gola mu pendre bola digaga iya de bene nama palawe mato moni mato kaca tapi diga gola aku litare mangkalu litare bace ya diga gola cala litare ini jadi itu seseorang tanggung jawab mapak itu ya naron nak makarewe ya tu orwanewe sinanna ya tu toriolowe aga na ho makarewe ko sedi mi fakulemu mo ri watu de na mo bene bagana italu na rekuburan na sama magai ya ru ya sange kareso patu na jadi Pak Ardianto tanya tu awatanga sesuara na perlu mengatala tanya aga bawang kareso bawang reso mi tamangingi malome late pamasin mengatala asala kama kareso mung kan ola lete dalek daripada monro mo bawa bola toli matindro dutu bawang iye toli na buku luna na buku ajena na tanyero hadir saja angka na tanggung jawab jadi iya itu yang pertama yang kedua burato tu yang kalinga toriolowi makana ya mau abene kumule matulili da burang kafe itu ya wattu na yang kalinga ro makana toriolowi ya mau abene kumule matulili da burang kafe makana ka aja na atulili namulo ya sama tulili we sato tanya balay ya ro betuana aga na semakre ya ro ya sange mo da burang sulapapa ya ro sa sulapapa katu suluwatan lu ya sena angka taring ya riolo taring mi maka komen ke kompor kase iya ya riolo sini na topoy kuda burange ya sena Rasulullah apa ini mana na tanggungi wi jadi ini kak mapakiro di sisena alle binengeng sesurna jadi narona ya naro makanya itu ya senge balanca memang nasaba ya ro beneta ini na tanggungi wi iya balanca tak ngarai sesurna jadi itu yang pertama yang kedua kanto Pak Ardianto aja lalo tama asana ya rano nama kare aja tama seke kubinetana Pak katotu mburane namulo mitama wesewe na purikanto to rompena iya jadi ngarangnya sesurang aja lalo mapakero memang aku dena sampaja beneta idi suruh mas sampajang idi suruh mas sampajang tanggung jawab ya tu tanggung jawab ya itu makasiku makadete menitun nambo ya anu pas sampajalade indo papo salade rumah itu anu pagamalade ini majalade tuh yang kelinga Pak Ardianto mangete arombo menitun anu Pak botolade dega subhanallah jadi ini matau tu tomato ewe nalesui nariko mapakero hadir saja mah iya nih jadi Pak Ardianto itu terakhir ko Pak Ardianto baja sengaja susereng tako joka amani kampung natawe yemi tu bawang halala eta vandring beneta halala eta vandring aja lalu ta vandring kudina halala nasawa magai to melo maki wija-wija ya sengero maki wija-wija nabita narampe takhayyaru min nutafikum fainalir kadasasu na ya wilarenge bapak bati itu ku ambo nafakan reharang indo nafakan reharang otomatis sana nafakan reharato nasaba ambo si bawa indo pak bati anakna itu jadi ngarang sesurang gitu leceh iko sesurata asina cica paja nih tuh nak darana baja sengadi iya baja nih jadi baja sengadi
ya ko furaki boting de natu nawadi ki papa de biasa ko mo pamata si baba pata mo suruh isinge maka kulete ni ko kardianto ya ko loki sale bolewe elo permisi ki loki joka sengkang elo permisi ki kanto mau pergi SMS apa itu SMS salomol sengkang wilo joka molo antara iya ya wale narik kode ka sana loki sale bolewe ya jalalo tanam elo permisi ki itu yang pertama. Yang kedua adi tak cicang ini itu nama diki papa di beseng ese sureng ala leta miti mandri aga purata mandri sorona paneta purata mandri sorona paneta maka kwange karena itu lah kita ya kuta bandrewi tudaki madari tudaki kutu tudaki iya aja temalin ke mana patah salai pak ni gini gimana kunre na balin ke balaken na apa salai mapan de coki iya kata mak kunre ustaz aku nemboya mapan de coki kereka magi na sukalin na ka bapak napu salay makareka tege ni mo balik nasa loka ka kro bandrungnya sapa siaran kereka makunda digital ya tuh di semana siaran beli bolana ini jiji iseng susureng harus ada perubahan dari kuburan di boting karena tanggung jawab taman nasungangi laketa ya mana sungangi masa sakangi itu insyaallah ya naro memang susureng itu kutu hura botina maka itu riolo isi di milu sereki 10 melo ibu laki betul ada angka tu si jina keluarga tak si jita pada padai aja nangka tak bedakan apa dia waktu itu apa kur tahu beda bedakan maka magi ku si jina lena maka aja dupa aku keluarga na laki na deh karena menyawa na mite itu li papa ada buronco sale cuke temu na tak bong kasih bolo ya rupana tu li papa ada bota aku ria buswang la ilaha illallah kata tu makun apa kur tak beda agak kue kumi wajo itu jadi ya natu sesurang ya pema andrita di sana cicang aja tuh dibandingkan laki si balaki na tawe apa kata tu makun rai tuh dibandingkan laki si balaki na tawe bavana arbine ni anu na boleh botingnya nyaman aja erita foto beroncona wih doi bapak ada baja toko emas berjalan nih bavana ini doi nyama perita aru na banyak itu laki na tawe asana bene na tawe urani na bendre Mekah kondiolo na bendre si umre ya taunge angka si bene na boleh Mekah nalinga si motor mio ini doi nyama perita bavana pada matoko burane pada matoko mapalau pada matoko makareso mana kadai mana mulai paku karba bavana iya na makun rai bangsa ni PBL asana sa PBL Pak Bono Lakai karema gitu na nafasa laki na kasi nafasa laki na angka ni laki na masiriki may majama makarema mapasupaso di mana la ilaha illallah batina makareso makutoma ni batina kasi makareso dali mula tala mater iya makutoma ni batina makareso na yekia mapakutomi ro bate asana adalle ta tu iya dena wading tuliyala pado matawi makarapa tapi ini orone majato situ de to asana tu makareso na sawa meman tanggung jawab ta yang ngarang ya buku to makareso mana de gaga anu ya ga na sawa gai kareso bina jadi gitu. Nah inilah terakhir ko andrita cicang puliana lah kita cede togi mega togi buranui sesurang buranui betona la asana ia tu resesena di makun reye itu makanya dari kusukuru isukuru kena sabara mega boleh na boleh angkila kita sukuru toki dena mega boleh sukuru toki na sabak magai iya na tu makun reye makanya lade kuna pada tanggal tua na si bawa tanggal mudana asana ya betona ya tanggal tua makuran digaji boleh ku gaji iya ku tanggal muda iya pokoknya pakai itu sesuatu ya ini jadi ini roh engarangi sesuatu baju sangat itu berboting pada engarangi bahwa tanggung jawab ku ya makun reka wasasa kengilakeku wana sungilakeku starikangangi iya ku pandai tudaka ya pakero puliana ufuranui nania usukurukan saya berakangi ya itu memang buranewe Ardianto pandai ngangi beneta ya halala aja tama seke ku beneta pegoi sampajanya sesurah ina tuh salah ya kumapaku tu bateta lino letu akhir salama kina sawak magai pungala tala patentu dan hanya keresong ibawang jadi siwa masing-masing ki sifa katau ki sifa kalebih ki ritujuna alebinengange nasaba mapaku meto betuna jadi yang kedua ya hatu tu totota insyaallah Bapak dan Ibu mudah-mudahan kena barakah ki lain sesurutan ketu nomor sanding pada nengarang kita tanggung jawab na kubure boti matu burane miseng kita tanggung jawab na orwane miseng kita tanggung jawab na risisena ja asana decenge
tanggungan namaneng Ardianto insyaallah. Bapak dan Ibu, mari kita baca doa. Mudah-mudahan parelo doa teye natarime pung Allah Ta'ala aga ifego iya sewe kemana pakai pelang pula Ta'ala terutama lina sesurta angket tudang bersanding sialam piring si kukur pakai jusero. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil amarana usaha jasadana wa nawir qulubana wa sabiti manana wa wasiar zakana wa ila khairi qaribana wa anisarri abadana wa kadiwanyana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau bila itu